күнінен мен атым Абрамова Алина бүгін бейге астықпыт сақалы сандалы береске. Сандалы береске сырбытыға бия қанада 300 грамм сөйгей, 2 сымыт, 100 мл жетағы температура у, 1 килограмм бурдук, 1 чайная ложка туз, 1 чайная ложка сода. Пелегин били берескевит начинкатын астықпыт. Начинкатыға надо 1 килограмм фарш, 1 лук, сливочная рыгана, 1 чайная ложка туз. Онтон 200 грамм сулуы терис, ута 2 тегілдәдіктен өлбақ бұлықта, она кара отқа бұхара ұғырапыр. Начинката бұға тұрар білемі тегер бігі тестетін ақсылықпыр. Бастауын құтабы сөйлебітен. Антон сымыт кутан кутабы. Уғытын. Туз кутан ана содабытын. Бастан içeride бұқия бар. Bukul-bukutun kanetten burduk-butun kutalı. Testeveti misketten tühelen neydivit, ona 15 minutaga turarı tühevit. Testevetin sübe kusacıka aradut, anne biligin tavırık kına ergitevit. Biligin sakalı sandalı bir istevetin avarın sanalık pıt. Tökünükтерді белемнер, аны билеген bir tökünükpü olabıt, ona tenitebit. Naha son, naha çaras kımakpıt. Начинкатын kutabıt. Sababı tonna testivetin kına içöydük Каян беревит, баттан беревит. Антон косичка кына кергетебит. Берескилерди белем болулар, арыйбытын сылты удут, билигин сытыры бар якпыт. Арыйбыт белем болла, билигин угук пут. Sandalı bereskevit belem, ünlügesti kahan.